Keskesûrekî tîpîk ji rêzerengên sor, zer, firteqalî, hêşinî, lacîwerdî û mor pêk tê. Keskesora herî zêde meriv rastî wê tê, cûreya seretayî ye. Aliyê navendiyê vê cûreyê li dora 42 derece hene û rengê wê sor bi derve ye. Carna meriv rastê keskesora duyema kevnarek û şewqa wê bi aliyê navendî ve bêtir lawazê jî tê. Hege bilindiya rojê li gor asoyê pênce û du dirinceyan derbas bike, keskesor şê nabe. Hege bi ser 42 dirinceyan ve be keskesor nayê xuya kirin. Divê da rêzerengî berûva jî yadine. Ji bilî vana xeta şîşên tenê ji rengên sor ê tarî ango sor û keskên bi hevketiyên biçûk jî tên dîtin û vana di aliyê hundirînê keskesora seretayî û derveyî ya duyemîn da peyda dibin. Ji bernameya jîngeh dem baş temaşevanên hêja. Em îro li sînorê Ermenistanê nin, li navçeya Qulpê ya girêdayê ser bajarê Îdirê ne. Ev der erdnigariya serhedê ye. Em hatin tepkên keskesorî. Em ê îro çavderiyên xwe ev derê ciyê taybet ji we temaşevanan re pêşkêş bikin. Hêvîdarim bername li gor dilê we be. Jîngeh dest pê dike. Li vê derê goniyê derewîn jî hene. Sal hawirdora min ji xwe xuyan e. Ev goniyê derewîn in. Çima goniyê derewîn in? Ji ber ku ev der bi teqîna volkanîk ev şikilteşegirtî ye û ev der hinkî wek mere dikare wek xirêfê pê naseb bike. Yani ne wek ev ê ji ber wî jî ev gonî yên derewîn in. Ji xwe li vir kevirekî jî wisa heye. Di nav ev axêra kevirekî wisan qer. Ji xwe temaşevanên hêja ji bo evê ji bo keskesorê qozeqer jî tê gotin. Ew jî têkildarî xwe kevir jî ji bo qer e. Qozeqerên xwezahîn in. Yani ev di demên berê da ji ber ku li vir herêmekî teqînî ye, volkanîk ye vê herêma serhedê Pirahî. Lewra jî cî bi cî wisan rengên cuda girtine. Hin ciyana reş, hin ciyana sor, hin ciyana kesk, hin ciyana heşînî. Li vir bi rastî ji yekî taybet e. Em ê dikêliye pêş te hinkî behsa wan rengan û ew xweşînekên vê derê ji we re bikin. Niha em ê hinkî berbijor ve meşik ka çi rastî me bê. Li vê derê kulîlkên ango gulên morgul ji wan re dibêje hene. Li val pêş dî hin dîsa ew ê cûreyekî lalezaran hene. Bi rastî jî evana balkêşin temaşevanên hêja ez dixwazim wisan nêzik jî ew ê bikim. Hinkî ji we re rave bikim, behsa wan bikim. Ev der jî dîsan ez dixwazim wisan nêzik ji vana ji we re behs bikim. Temaşevanên hêja niha di destê min da sê cûreyên kulîlkan hene. Ev morgul e û ev jî cûreyekî lalezarê ye û ev jî şîranok e. Yek jî wekî li Erzinganê jî em rastî evê hatibûn. Ciyekê axa spî hebe bêtir van qepûşkan têde hene. Rewşê asayî de qepûş bi zinaran digirin yên mezin. Ece ev cûreyên wan ê picûk in. Wekî min got li Erzinganê jî em rast hatibû wek nimûne min girtibû baxwe. Ez ê vê ya picûk jî li vir tenê we rastê yekî hatim û ev jî wek kulîlkê min ji we re rave kir.
تماشاوان هجان ها از لسر تپکه کی کسکه سورانم لور براستی جی هن کورین رنگین وک رنگ کسکه سور کورین و درجی رنگین جدانه اگر ممکن به وسا هم نزیک جی رنگین جدا از برهف بکم بله نها اف چند رنگ چه بو هم دکارن وسان اینکه بسا جوره رنگ کورین و درجی بکم تماشاوان هجا رنگ کسکه اف رنگ کسکه yani veki maruf boyağa kesk derdi. Edivana hemi bugün baxa. Ev yek. Ev rengi rengi kahveye. Vek rengi kahveye kızmane. Duita şeydaya bir rengi daya. Ev ciddisan rengi kahveyi rengi yedine. Vek rengi kahveye amcı deri ki vısan. اویاجی رنگ فرتقالیه تماشاوان هجا جخوا کسکه سورا ازمانی جهت رنگان پکته هنده ورن هفت رنگ جرات بیشن کام بنرن کسکه سورن خوازایی اف تپکن کسکه سور کوریم و داره چند رنگن اف بو چار اف جی سپیه خیته بنکیه بلکیه بو پنج اف جی گوریه اف جی رنگ گوریه اف جی بو شش اف جی دیسا وک رنگ قزلیه و هر وها اف جی لاجوردیه تماشاوان جود بینن بو هشت اف رنگ جی رنگ کلیشویه دیسا اف جی سپیو رشه اف جی کسکیه و اف رشه یعنی هشت نه رنگ دناو کورین و دره دا هنه بلکه یه دجی هن ناوی دا نها قاسی که من گرد بقاسی هشت نه رنگانه تماشاوان هجا نها از لوتکیا تپکن کسکه سورین قلپا ایدرمه اف در براستی جی وک چوا بجم جیه رنگ مردو بجه یا لگور لور او گوتن در باس داره وک اف هرما بقاسی هیا 45 کیلومتر قاره همو رنگین بپراهی رنگ قهوه‌ای رنگ قزلی رنگ سورن لی وکی مقاسک برجی راگهاند دکوران دا چهار رنگ هنه دوان تپکان دا جی همان رنگ هنه یعنی وکی قاسی 30 کیلومتر قاره اف کادا و داره همو یک لبر یکی تپک لبر تپک پجو بلند نظم وک چالو چخورین و داره براستی جی مرد وسام ماتماید مینه لهمبر و پیکاتای خوزایی جخوا تماشاوان نجا سرحد جبر هرما ولکانیکه لو راجی وسا جی بجی جی رنگ چه بونه وکی تندرکه وکی آگریه هر وها وکی قراترین تطوانه و داره اف براب گشتی هرما سرحد جبر کو هرما ولکانیکه yani ev PKT'nin خوازایین جور بجور پیکان الوان درانا مرو راستی به اجا از دخوازم هیکی بسا ev اردنیگاریه و دره بکم نها جی ام لینه دکوه باکور روش آوای نافچه قلپه ده همان دمه دا ام لسر ناوی قلپه برنامه اوه دکن دبه تماشاوانه ما قلپه آمده جی آقل بکن لی اف در قلپه ایدره جبر ویجی ev پشت من آلیه ناخچیوانه سینور ارمنستانه و هر وها ایرانه یجی ده همان دمه دا ev در
ev le rexê çiyayê hember çemê Arasê derbas dibe. Ji xwe bax û baxçeyên çemê Arasê ew wek deştekî pêşiya çiyayê wê derê wisan çemê Arasê derbas dibe. Ev der bi qasî 10-15 kilometre ji navenda Xulpê dûr li ser rêgeha Erzurumû Xersê ye. Yani em kare bêjin navbera Îdir û Xersê ye. Dîsa temaşevanên hêja li vê derê ew rêgeha çûn û hatina Ermenistanê jî ev navend e Îdir e. Hinkî ew taybetmendî jî heye. Ez dixwazim dikêliyên pêş da hinkî behsa salên 1915 16 wê wextê jî bikim. Çünkü ev taybetmendiya wê wextê li vê derê gotin hene divê pêwîst e em behsa wan jî bikin. Niha bername me didome. Dema herî zêde ya ku keskesor derdkeve zêdetirîn ber bi esrê ve wexta çil esrikan e. Keskesor timî li benda hemberî rojê ye. Ji bo meriv keskesorê bidîne divê rojê bigire pay xwe. Keskesora talî bi sîtava dilopên baranên cuda çêdibe û bi aliyê pênce û sê dirinceyan tê dîtin. Tepkin keskesor derketina wan çi qasa zor e, daketin jî ev qasa zor e. Divê meriv dema were vê derê bêtir demsalên hişkayî da merû bê çêtir e. Niha ji xwe hişkayî ye. Dema şilû şilape hebe li van derana dibe wek tersokê merû nepêkane têda hilkişe û dakeve. Ji ber wê jî wek temaşevanê me niha li me temaşe godar dikin. Eger rêya wan bi vê derê ket bila di demê şilû û şilape da dernekevine jorê tepkan. Çünkü bi rastî jî ciyekî xeternak e. Dibe bitesin têda evê bibe ji xwe li vir niha ciyê ez lê me bi qasî 5 metreyê rihet bilind heye. Evê ez daketime xwarê. Ciyê herî bilind bêtir bilind e. Sadî jî zêde heye. û wekî min got yani divê hinkî di wî alî da jî İnsanê ku bêne vê derê ziyaret bikin, di vî alî da hinkî baldar bin. Li vê derê jî wisan teşeyekî xweş li vê derê jî girtiye. Aliyekî axe, aliyekî jî kevirin xîçin. Wisa du renk wek forma çêbiye. Vê derê axe, li vê derê jî kevirin. Hemû xîçin. Ev jî yek taybetmendiya tepkên keskesorê ye. Bi rastî jî meriv heyrî min heyrî dimîne. Ev dikeve bakurî, ev jî başûrî ye. Niha viya jî wisa rengekî wisa balkêş girtiye. Vê derê niha wek newalên evan tepkên keskesorin ji xwe ev rengê qehweyî da hinkî şift wisa çêbûne wekî rê balkêş e ew bi ewa avê çêbûye. Ji xwe niha ciyê ez têda dimeşim zî avên baranê û berfê yên ku li jor herikîne hemû divan newalan da mer dikare wisa mesîlên picûk jî ji bo vana bêje. û divan mesîlên picûk da hinkî wisa giya miya jî hatiye. Ev giya nizanim qet min ev giya nedîtiye. Wek giyayekî bêkêr be xuyatkelê dibe feyda wî jî hebe. Zêde xwedî agahî nin derbarê vî giyayî da.
وکی من گوت و درجی وک مسیلن تبکانن انها استید از هل دکشم و لبرجی ها خاص اکبر من بحث کربون یا اوه کام لبرجی ور راست آتن اوانه همو قبوش کن وسا اوه سپی قبوش کن همو جی شکیانه براستی دمه لبر وک جنگش ورا دیتنه ها اف جی مثلا اف و قلشی که دی اویا به هرکین آوه چه بیه تماشاوان اینجا وی که بینن آب وسا دوان چیه وسا داد هرکه و تشد که به من نوالا الوی داره قمقمو که هیه و سبلاج مزی نترسه اموی نترسینن الوی وان تبکن کس سور قمقمو که دیجی امو سابی نترسینن قمقمو که خوشی که نها دلوی هیه پاش به بکشه بله نها شوی داره داره شوی وجی ریا خودید بله لوا انها کلیه کی گوریجی هیه لوره ساموی نترسینن اوی چل بکه بر پیچی هم نها بله دما مرد ناف خزای دا بو آجال ناف خزای جی دا علمن به مرد رد کارن با آخفن بله کلیه کی خوشک خوزی حول ده پیچی همن اوکی که کردم که بره بله افجی کلیه تبکن کس سوره لبر دناوان کورن رنگین دا شوال لبر کور جی خویا دکن مثلا کور رنگین کورا سور کورا بلک یا رش قهوه‌ای وای هیه لبر کوره کی دیسان وک رنگی که لیشو هیه بله و داره وسان جیه که رنگینه آجالم و داره جی ورزی کیز کی هی شوه دلیزه اره لبه درجی صاحب بنیشت کت برشاوه من بنیشتن خوزایی اف بنیشتن برنگ مورن وک لاستیگه نه تماشاوان هجا شاقوی وک لاستیگه نه اف بنیشته خوزاییه لهن دوران جوی بنیشتی ین کسکی وسا درتن لورجی مرد کاره وک نمونه و نشان بده لورجی وکی رنگ کسکی هیه اف جی تایبتمندیا تپکن کسک سوره
Tamaşavanın heyecan halver tepikên keskesor yani rengekî wisa li gora navê vê derê li vir meriv dikare pênase bike. Ev yek, di do, sê, çar, pênc, şeş reng li vir di heman tepik da şikilgirtiye û di navberê da jî wisa xetekî goniyan dîsa derhatiye. Bi rastî jî ev ji bo tepikên keskesorî باور دکم تیرت کش بو پی بحث کرنه مثلا 6 رنگ و گریدای گونیه 7 رنگ شخوا وکی ما گوت جی جبو کسکسوره 7 رنگ جی تی گوتن اف جی تیرا راوه کرنه و مجارت که تماشاوان نجا باجار ادری سرهلدان آگریه داشی روله که گرینگ لیستیه لوی داره آلا کردستان هاتیه دال خواندن د سرهلدان آگریه دا نافچه قلپه دوی سردمه دا جبر کو وی وقت پشتگری جبو سرهلدان جی لوی داره هبویه به تایبەت ناوچەیە قولپێ navê wê guhertine kirine bi Tirkî Tuzluca navê wê kevnara Qulp e li navendê jî ciyekî miğareyên ango şikeftên xwe hene beriya em werin vê derê ez dixwazim hinkî balê bişîrim ser wê mijarê jî em çûne şikeftên xwe li wê derê ji bo turîzmê vekirine وەک خەباتێکی لور هەبوون ئامادەکاریە هەن ji bo cihxway rantêçêkin dikirin. Me xwest em wisa bernameyekî li wê derê çêkir ji bo ku welatê me ye û ciyekî cuda ye lê ew destûr nadayîn ev jî wek rexneyekî di vê bernamê da min xwest ez bibêjim. Vê derê piriya germ e niha ava şentikê me da jî keliya ye bi rastî dema ciyê wisa meriv tê hissiyatên gelek xweş li ser meriv çê dibin yanî meriv dike derkeve ser van tepikan kilamekî dengbêjî bêje yan meriv dakeve xwarê di newal û mesîlên vê derê de bimeşe helbestekî kurdewar binivîsîne. Bi rastî jî ciyekî gelek xweş e vê derê. Meriv kare bi saetan li vê derê ronîke wek ji xwe çavdêrî bike, têrê dike. Bi rastî jî ji xwe wekî çawan dinyaya em lê dijîn, jîngeha em lê dijîn pirrengî ye. Welatê me çawa pirrengî ye. Ev der jî ji bo pirrengîbûnê bi rastî jî ciyekî guncan e. Çawa wek tepikên keskesor tê zanîn li gor navê xwe ye jî, ev xwest navê xwe heye jî. Îca di dinyayê da bi nav û deng tepikên keskesorî yê per wê bi nav û dengin. Li welatê me jî van ciyê wisa hene. Li Erzeromê jî ciyekî wisa dîsa bi heman rengî heye. Ev der jî wekî navçeya Qulpêya Îdirê gundê Çixirê gundê Çixirê bi navê kevin sala heta sala 1900 jî navê gund Çixir bû û piştre guhertine kirine aşağı Çêyrıqlı wek bi Tirkî. Ew jî gund ji xwe li vir nêzîkê vê derê ye.
لسر رگها قرسی و ایدره همان دمه دا وکی مگوت یعنی لبان جین وسا براستی جی لسر مرو حسیاتین خوش شده بن از آن وسان نما هلبسته کی بخوینم از باورد کم اجیه بی به جپکاندنا پیتن قدوم شکستی بو گیان دکفا دست من داد جویان جانه که خلماش قیرین جدل آورین تشبوک از وستانه و دنقبا کزینیه که تنگ و تاری دا من پشت اخوا سپارت تپیکین کس کسوری بله تماشاوان هجا ام ایرو هاتن تپکین کسکسور این ناو اردنگاریا ناوچه قلپه ایدره مهن چافدرین خوب گره پاروکر براستی جی وی داره جیکی رنگینه مگلک چافدرین باش لورکر ما رنگین جدا دید ما کورین جدا دید ما دیساد همان دمه دا گیه و گیهانه کن جدا دید ما آجالین هن جدا دید وسان پررنگیه جیکی پررنگیه بقاسی ناو خواه پررنگیه اما گرو گشت خواه لولات کردستانه جی بدومینن برنامه ما ایرو جی لور بداوی بو حتی برنامه اکیدن بمینن خیر و خوشیه دا بخاطره و